Ako sama waito utangani urua awat Tesaloniki wali apa urut mtakatifu jasa awat Tesaloniki inya tucha akhiri 13 mpaka 14 korenda awa minto titori getinga tumanya amangana igoro ya wobararire mubaise go ichaniwa buna abande batari no gosemeria
inaki inyore twege ninga Yesu na kwete naenda kaboka na boigo nabo bararire ase Yesu Nyasaye na balente amonere naki twabatebirie ase ngana lyo monene nga intwe abatore moyo abatwegenire goika ekero kyogocha kyo monene titoko tanganira abo barikire korara ekiagera omonene na ikikorwa igoro neriyogiri ngana ryogochika amo neriyogiri abamalaika omonene na egeturi ekigeture rike Nyasaye nabo bakwete ase Nyasaye nababoke ritangani eri nyuma yaye intwe abatore moyo abatweigure na tobogoriwe amo na barabo gocha asamare erio totere omonene igoro gati nabo ina tobe amana no manene botambe ina tobe amana manene botambe asayo remania inu aseinu asama naye no kuna kwa sama wetu toigure tote na soka yetiki wanchi Somo katika Injili takatifu ilivyoandikwa na Marko. Marko sura ya 15 tuanzie mstari wa 33 hadi sura ya 6 mstari wa kwanza na kuendelea. Saa 6 giza lilifunika nchi yote mpaka saa 9. Na saa 9 Yesu alilia kwa sauti kubwa, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Maana yake, Mungu wangu, kwa nini umeniacha? Baadhi ya wale waliosimama pale na kusikia walisema, tazama anamuita Elia. Mmoja akaenda haraka, akajaza sifongo seki, akaitia juu ya mwanzi, akampa anywe akisema, ajeni na tuone kama Elia atakuja kumteremsha. Lakini kwa mlio mkubwa Yesu alikata roho. Hapo pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu mpaka chini. Akida aliyesimama mbele yake alipoona jinsi alivyokata roho alisema, hakika mtu huyu alikuwa mwana wa Mungu. Baada ya Sabato, Maria Magdalena na Maria mama wa Yakobo na Salome walinunua manukato ili waende kumpaka. Asubuhi na mapema, jua lilipochomoza siku ya kwanza ya juma, walifika kaburini. Walikuwa wakisemezana, nani atatufiringishia jiwe la kaburi kutoka mlangoni? Lakini walipotazama waliliona jiwe limekwisha viringishwa, maana lilikuwa kubwa sana. Walipoingia kaburini waliona kijana amekaa upande wa kulia,
amevaa vazi jeupe, wakashtuka. Naye akamwambia, msishtuke, mnamtafuta Yesu Mnazareti msulubiwa. Amefufuka, hayupo hapa, patazameni mahali walipomweka. Injili ya Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Basi kama nilivyosema mwanzo, nimejumuika hapa kama familia ya watu walio na imani. Ndio maana tukasema ya kwamba baada ya mwaka mmoja tangu mama alipolala, ni vema turudi tumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kama familia, watoto wake, mzee, jamaa na marafiki zenu, mmekusanyika hapa si kwa sababu mmekuja kuomboleza tena, hapana. Mmekuja kumshukuru Mungu ambaye aliwajalia mama kama zawadi. Kuna tofauti kati ya siku ya makumbusho na siku ya kuzika. Siku ya kuzika tunakuja tukiwa na swali: Mungu ni kwa nini? Why now? Because in the human history, there is no moment when one is ready to die, when you can say it is okay, you can go. That is why when a young person dies, tunauliza Mungu kwa nini? Kama mtoto anakufa wa miaka 2-3, tunasema afadhali angefika hata form 1, tujue kama alikuwa anaelewa au hakuwa anaelewa. Tumsifu Yesu Kristo. Abuno utakana kia kamwana kabuna kare kegera. Kamwana karokaraga ke turiko manyaga koigo na katari koigo. Tumsifu Yesu Kristo. Wona boga tebana atare kurage ende sukuru egere manyenga no moro munanyorete gosinesi mitu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo tunasema wacha aende kidogo. Akienda kidogo, akifika form 3 form 4, tunasema afadhali angefanya form 4, tujue angepata nini. Na akiendelea bado tunasema afadhali angeenda university. Akipata university akufu, unasema afadhali tumeona angeemployiwa, angeajiriwa, at least tuone kama atatusaidia. Akianza kukusaidia sasa ndio wakati utaki aondoke. Utaanza kusema tikanda alia ebigaliana. Tumsifu Yesu Kristo. Ndio maana kila mmoja wetu katika maisha yetu, hakuna wakati ambapo tunafika tunasema now it is time to go. Kwa sababu sisi kama Wakristo, sisi kama wanadamu, maisha ya hapa duniani huenda tukaona ya kwamba ni mazuri, kwa sababu maisha yale mengine hakuna mtu ambaye amerudi atuambie kama ni mazuri ama ni mabaya. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini njendengerelinga esinge ntibatanya gocha lazima asali nanga yakare. Tumsifu Yesu Kristo. Ekero nye ndiye mechanda yare ngoro na wala weka watana kiyaya afadhali nyumbani nonye naye karo wachira basubati wasokire oikoro biko same na bako tebana ki daya si tone ko teki nero nabana batinga na usa nyumo ngoni akonya gweto gimononga tonkorera ibuka gense itonda bwate lakini nonye so bino chikonye bwate teri nanguru chinde. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini usa yote na si tone ko teki nero abone kero kwa mutachiri bwate kwa kaso nyinankara akweta kanyumba kakatabu isankara akweta kakatabu chisha kisimengire lakini chisi ya echo no so. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo anajivunia mahali ambapo ametoka. Na sisi kama Wakristo ndio maana tunasema kwetu si hapa, tuko safarini. Na kama tuko safarini, kuna mahali ambapo tunaelekea. Na hapa ndipo hawa ambao tunawasherekea na hasa mama ameenda. Ndio maana leo tumekusanyika hapa omwako elile no tualegega. Lakini tuachite kwebolinga Nyasaye ngikwa mwirera utarekora mutiga batukabira atatu turamorora ekegera tikagire tinga konyora una abana bae mwarosira komorera konyora mwarasi egera mo dero ngabono we are tired, it is enough, go. I know if God was to add her more years, still you had the energy to continue supporting her mpaka siku ya leo. Basi tumekuja hapa tuangalie kama familia
katika hii safari ambayo tumeitembea bila mama kwa mwaka mmoja, tofauti ni gani? Wakati alikuwa na wakati sasa hayuko kwa mwaka mmoja, it has not been easy. Kwa sababu mlikuwa mmemzoea. Tunaona ya kwamba Yesu Kristo wamemshika, wamempigisha msalaba, wamemsulubisha kwa sababu alikuwa anasema yeye ni mwana wa Mungu. Imagine kile kibaya kwa Mungu. Ni yeye mwana wa Nyasaye. Ekia ninge. So ekero akule asomo msalaba igoro. Ndio tunaona akida akisema ya kwamba hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Kile ambacho aliwaambia wakakataa mpaka wakamsulubisha, wanasema mwisho. How I wish that we realize the advantages of a person while he or she is with us. Ona uzuri wa bwana, wa mama, wa mtoto katika familia akiwa. Sometimes yeto mocha tueba. Bobo sangyo mwaka wangina mbia mwele. Na bobo sangina bobo hato mwaka kamaene. Lakini kidogo murigereri pakawe kwa mobori diswali mnaete kwa boy. Na ina wano mwako isa ina tumsifu Yesu Kristo. So asinalo mwika wasa kurigereri wasa nkere yao konyete. Kwanza akanga asara asole tumsifu Yesu Kristo. Ekiagera omurugere omosiberi tianga omwaragere nongino kurusie tage meza oyino komati kujimoino oyetigaga ndagira tari erori yoreta na kwari gikwareta kwa moro seyolire hani no kurusie tage meza na ndo yetigaga botenga omosombone koleme mona koleta tumsifu Yesu Kristo. Nongine kera korele iko my friend, the moment ataondoka ekera uro. That is when you know there is a difference between you mumino wako mugaka no mumino tawati mugaka. Netoko wako no mutoro mumino tarochi mugaka tarochigo. Naboko na kwa muiguru mutoro muino gari tumaja soje kwa muiguru. Ala sa kwa mbe. Naboko na kwa muiguru kwa mureta nyumba. Mono kwata abana babiri etaboti ne ringo yo mutari gukina abane gukina bali. Tumsifu Yesu Kristo. Na achalo unawe amaskani na roire asenge nchare moyo. Ekera aruro na yoko manyange taboti na kortaki. Na abo munarigo kara iro motaro ime na bo sanginge familia onesikire. Mugako monyere na kortaki. Aro. Ekera aruro yoko obore mugwa sukiri gwe bakora mire bakoko bakaba tina kwa muita tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo tuone uzuri wa mtu wakati ambapo hako hai. Tuto cha kuligera ngo chimaega una Yesu Kristo batenga ekere no mwana ngorege Nyasaye. Ekero rendi ba muitire okule. Wana na batembo no mwana Nyasaye orenge kigego chetu. Kwa hivyo na sisi katika maisha yetu kama familia ninawaomba
maybe you never realized something good in mom, but it's not too late. Bado unayo nafasi, ili katika maisha yetu tuwatendee wazazi wetu mazuri. Wantu maritu cha watu kutabe bore baito twaba bwato kagabo, lakini tukolira matanga na pia bangina bane mwino kama wata nolera ini naye na maraba motorarire uya my friend korara bya nkoyi ago korarira korangana una kwa mulindete full stop. So kendungi yo chenja menyango buya mwakire ngambuya mono onye kwanye ngote yo mwako ibuka sinere gabo nere nga ni borete. My friend, you are wasting your time. All that you are doing, all that you have is useless. Because nero kuiborete, nero korerete, no nyene kiore, my friend, nero ogirete. After all, bona yote boteta kwire sukuru, ngolo bete sudia mwa. Akuna ni heya nero chagete. Ihonga amaskari no bwancha twesi bintu bataro iboni. Tani nas moba korengana na babara awoyobo. Vae korengana no konyara kwa. Lakini at least wono natujaka kubora ni abo iboni murenga iga. Gatiye matrese korara ni amo mina korara da. Tofauti kero. Na bana sasa ndio mo tayibu ati. Lakini no babo mwata 6 by 6 oyenenete. Ogo turonga na kormoino wa umoino. Mamo mina no alegeri hitandilo. Ako turonga no tumerenyasi. Na ndio ndio kuibore. Kwa hivyo ni jukumu letu kama Wakristo, wakati ambapo tunayo nafasi, tuishi vizuri na hao ambao wametulea. Na ande botambe, let us leave a mark behind. Na kieta sama mama misa ya makumbusho kune ya leo. Wana karatu agoli de misa nilienda kubariki kaburi. So wakati nimefika kwa kaburi nikapata kulikuwa na wasichana wawili wa huyo baba ambaye alikuwa amekufa. So tukifika hapo kama leo tutaenda kubariki hapo chini. Tukifika hapo wakaanza kulia. Nikawauliza shwari. Sasa mbona mnalia? Yao ilikuwa 3 years. Mmoja akaniambia, "Father, unaona hapa mahali mzee amewekwa. Kulikuwa na avocado hapa ilikuwa kubwa." Msifu Yesu Kristo. Kulikuwa na avocado ilikuwa hapa kubwa. Sasa wakati tulikuwa tunatoka shambani, tulikuwa tunakuja tunakaa hapa chini, tunakula miwa, tunakula hiyo avocado, tunaenjoy maisha. So nikamuuliza, "Shida yako ni nini?" Sasa Father, unaona hakuna avocado. What do you remember about your mother, that which is special? Is it the nafasi yenye alichukua hapo chini? What is that important thing that you look back and say, I wish mom was here? Mamu minto atari ko bagaiga akamutebi gweteranye. Omo muswate undara nderinga tato minto kana gachire omuswate monene. Libi sambete naona gachire gaiga asare namurereza namutendike musaja njandete onte yo mwana onere mereri baje nyokana banjandete. So oyo omo igento ketero linki avocado no yonde obaseni mutabatiki omuntu ndeko mutinga omwana one remereria noye ninje nyokana bakoreki ekina cyane omuntu ataranyora okomuti omwana one koraki remereria. Ni nini ambacho tumetenda katika maisha yetu? Wakati ambapo tutaondoka, wale ambao wanabaki wataangalia nyuma waseme, for sure there was a mother. For sure kulikuwa na baba. Kulikuwa na mtoto katika hii familia, hatukuwa tunapitia shida kama tunavyopitia sasa. Tangu aliondoka, shida zikaanza. Menya tiye maki magega ekeroko genda abantu bakwinore nubora akwe banyire bisaba kumbusha ya somo itero nyengo akayechire togocha kubetere eto okorera kilikuwa atagete kilikuwa arigokora ekeroko aringe moyo igobono moche mondigerie abantu bekenyero toigwarane buya umuntu omoreri gago kwa ganya after 1 year
Lijabe ingia bangi kinuru. Mwana motereke boy, mwengo mutuko bogima, mumurembera yaego. Ikeke nakana netoko. Tutakutendea yale ambayo uliyapenda, uliyachagua na ulijitolea kuyafanya. Ndio maana siku ya leo tumekuja hapa. Huyu mama hata kama mimi sikuwa namjua, msiseme nilikuwa namjua. Lakini nikiangalia ile picha iko huko. Kebonge, uko msalaba ndoje wasenje noje. Msalaba. Mwana mmoja mambo mekirete yake ngiya. Ile ngamwanya gorete baba. Akateba mo msalaba no monene ko bwe yangeri boikoso kaisiko. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo lazima na sisi tuchague yaliyo mazuri. Mwenyezi Mungu ametupa nafasi, ni sasa. Kama hujaamua ni sasa. Ekiagera makweli naro na ndengo kutore, lakini atoko gena kolengana no gochora waito. Kama tulimchagua Mungu tutaenda kwake. Kama tulichagua mambo ya duniani ni hivyo hivyo. Lakini huruma yake Mwenyezi Mungu kwetu ni kuu zaidi. Kama abiranya sai no nyenu ulio tare ngomia ya sai yako mwabera. Ndio maana siku ya leo tunaamini ya kwamba kupitia kwa sala zetu kwa misa takatifu ike mwanzo tukuru asali tare ya sai yako nyumo ngina aikaso urutu takwera. Engere na inubune family, as a family here on earth you have lost, but as a family you have gotten somebody in the presence of God interceding for you. It is a gain. Ambaye wherever you are, material arenge limited. Eitaga karumuswati oyo, usale muoyega, usinase. Oje kaengaga bali wanka aroji. Ni akarumuswati oyo, nerbi karoji. Lakini wana asale karoji bonzi at once. Bono ngire faida. Nekero oyo, usikaro bonzi. So it is a gain to the family. Mumepata muombezi mbele ya Mwenyezi Mungu. Na basi tuombe Mwenyezi Mungu awaongeze nguvu kama familia. Mwenyezi Mungu atembee na nyinyi na kama jumuiya wa Kristo zote tumtumainie Mwenyezi Mungu, tujitolee katika maisha haya ili katika safari hii nasi tukifika mwisho tuwe na tumaini ya kwamba tutamuona Mungu ambaye tulimwamini katika maisha yetu. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na nchini ya saida hata ule tunabekna Maria sule tunabonso virato wambeto aso musaraba kweto tindete tibote sina gwambe ligororia matukatato orwete kurasa wakure orinete kurasa kana mstaso kwa saida hata mwite ima urarune kwa mbele na wakure na nchira somo ya Mtakatifu katika tafsiri takatifu kubekwa kwa watakatifu kumsiwa kwebe kutoka kumubere no mutakwera bali ba uturasara cyabanzi kutoka kwa familia, kutoka kwa jumuiya abangina babere abagaka babere family no mwana yomo sala za waumini. Mungu Mwenyezi, tunakushukuru kwa zawadi ya siku ya leo. Tunakushukuru kwa zawadi ya familia. Tunakushukuru kwa zawadi ya Mama Faustina ambaye ulitupa kama zawadi katika hii familia na ukamuita kwako. Tunakuomba Baba mwema, umpe pumziko la milele. Bwana tunakuomba. Tuombee hii familia na Wakristo wote. Mtakatifu Baba Mungu wa majeshi, tumekuja mbele zako tukupigia asante kwa sababu umetupa uzima wa milele. Tunakuomba uendelee kubariki hii familia, ubariki kila mmoja na ubariki Wakristo wote. Tunaombea Father, tunakupigia asante kwa misa ambao umetupa kwa siku ya leo. Mungu tunakuomba utusikie. Father, we want to thank you for everyone that is here to come and witness the memorial day of the Lord. Father, there's nothing good we've done before you, but because of your love and mercy, that is why we are still alive. We are not together because of anything,
than those ones who are left. My mom was a wonderful woman in this world. And we thank you for taking her. She had already prepared what she was supposed to do in this world. We thank you. We pray that you may comfort my dad, give him strength. He's weak, but he's more powerful because we are behind him. Thank you, Lord. Thank you for everything. This day, we are here to thank each and every one of this crowd because of the wonderful things that they did. Today is not a day to cry. It is a day to give thanks and glory for what you've done to us, God. Thank you for everything. It is a humble in Jesus' name. Tato yore guru mana tuwa kira sura moro yo manene opere ni tata ngambia mona ande bia mono ikia gara bana basangiri banyore kenyori kia mama muyore guru mana tata tuwa bigresa mokao pagandele kenyoro mongro ngao tamba manene kiera bi tuigure kurese bangiri ao manene moyo kenyora baibodi tata nkomanyara matukama tamba tuigani abana basangiri baba matukama amatamba yo mwana Samuel yoro moro manene uyori goro mono liga imuno manene to manene oma eto gi manene uyori goro mono to ge do go saboga ndre ko manene yoka tata na bana ba ba ndre ko monyara o to kono mo so tegere yo mo ngoro tegere sena Samuel yori ne Samuel mai chingu aga ndre ko mo kare butambe o mo ngoro to yi Matenda na sai kwa kweli ni ng'ambi ya mwana sema na wabeyinga iyo itwatira sefa ya Samuel tatanya sai na Faustina asenge ndio kusiria omwanjo Faustina tatanya sai kwa kweli ni ng'ambi ya mwana kwa to ikirero asoka lenta tuko komuinyora tatanya sai aya tokorere tama ya sense akonye tekerisikia tatanya sai kwa kweli ni ng'ambi ya mwana tunyare komuinyora butambe asama sabo omonguru otoiwe Matenda tumia kwa kweli ngambi ya mwana singenje kwa kiwuni ya mwana singenje kwa taeto mongina Faustina ke mto kama be kansai oma chen nande kwa vere ko kumurangeri ko chigoro gabo oma chen ko tawe ndata ko musabe nera nya ko tu sabrania ko jansai ko mo chen ke mto na to kare ta manga to achire kanisa oma chen ya to sabera bana baye bana are ko gendra ba tu aro ma yuri ma mo ba ba ta tu asange ke kwa ache kanisa na ko ba mo ndu ko ran cho to iwe Masone Maria, Rachel Neno, Monguru Narina, Panyona Davis, Wabako Wansi, Yesu mwana wenda ya unari Davis, na Roho Mtakatifu mwenye Nyasaye. Tusawira ni tunabasaria, na wana nasi kwa kwetu, tunaomba yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. abalimu bali ba BMC tafadhali ebikago byetumbira na ende na morara ebitego esadaka kera ya matu ya ligani asenge je sadaka asekere kera ya mo ende mabwe bigutumbe mosuterane buyaiga onde tara leka no go chane kamona asenge je omunyiriro mosukerane
karatoka za maini za matoleo Nero, walipole na matoleo mnaweza leta. Nona tigete teme gitu. Basi walitoa. Basi walitoa. Bwana, tunakuomba vitazame kwa wema vipaji hivi tunavyokutolea kwa ajili ya roho ya mtumishi wako Faustina, naye baada ya kutakazwa kwa tipa za mbinguni awe daima hai na mwenye heri katika utukufu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Mshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vyema na haki tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele. Ingawa tunastahili kufa, lakini unatuhurumia kwa neema yako, kwamba tukisha kuangamizwa na mauti kwa sababu ya dhambi tunakombolewa kwa njia ya ushindi wa Kristo na kuitwa tena pamoja naye kwenye uzima. Kwa hiyo sisi pamoja na nguvu za mbinguni tunakutukuza daima hapa duniani, tukisifu bila mwisho adhama yako kwa sauti kuu.
Bwana kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu. Naomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Akitoa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa kuondoa dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanye na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu Francesco na Askofu Joseph Mairura na waklero wote. Wakumbuke watumishi wako Faustina Kemuma, Chrysanthus Nyaruri, Maria Nyanchoka, Luka Nyakaru, David Ruosire, Joseph Tai, Basifika Kemto, Teresia Witutu, Benola Mura, Kerubo Ndege Yenari na Faustina Kemto. Mose uliowaita kwako kutoka dunia hii, jalili wao walioshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo, washiriki pia ufufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huduma yako wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi zote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu na wake Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Amina.
Kristo, tukisema Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini tuokoe maovuni. Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe deni na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ee Bwana Yesu Kristo, leo ambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu nawapa, usitazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako, upende kulijalia amani na umoja kama ilivyo mapenzi yako, tunaishi na kutawala milele na milele. Ya Bwana iwe daima nanyi, tutakiane amani ya Kristo. Tenda kuiguirorera uzima wa milele. Esara yotonwa Maria bakusabe Maria kono matoko jasa esara yowanja Nikera mani baeni ekera ekawado Manjaya koyano sesara yowekeya Ikwele joko kule mama nika Yesu Okole libiane Omokuti kwele jino semane Neotele kane moyo kano moyo nino wene Aizara yowekia Yasa yowekia Sina akara Wabara jiko liyapo salika Nazaro Mera mavera Aizara yowezazina Yesu samunane Nari wora sankarino Neture dirasore nkosazimane Na wanjile nenkoro yonsi Nikoli yedino urekana Oecha asende Oecha asende
ayo mugaka wekira abana ba mahali simu ukapenga buya ile kile kile sawa
nyumba yese ya tekuri abantu. Sawa, kila kitu kiko sawa. Tumuze bread. Hadi gutara gatengane tugotume gutara. Go amuga kabikira abana ba magisi. Aye takuruskoga igo. Urayi ye takuruskoga. Style hii hivi na kurwa.
Mimi ni ufufuo na uzima, asema Bwana, na nisadikie mimi ana uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mauti kuingia uzimani. Tusimame zote kwa sala ya mwisho. Tuombe. Bwana, tumetiwa nguvu kwa mafumbo haya matakatifu, tunakusihi kwa unyenyekevu umtakase mtumishi wako Postina na kumwondolea dhambi zake zote, ili astahilishwe kupata tuzo ya milele katika ufufuko. Tunaiombea familia yake, wabariki, waneemeshe, wape nguvu, na Roho Mtakatifu apate makao katika maisha yao na katika familia yao, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Mwenyezi Mungu awalinde na kuwabariki, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tubaki na amani. Misa takatifu imekwisha. Nawatakia jioni njema. Sit down. Tumsifu Yesu Kristo. Kuruwe kana msafiri wako gamba au kana sangara hiyo. Tukime. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Basi tukiwa tumemaliza kipindi cha misa, sijui nani alikuwa kiongozi kwa chairman wa center, na muona hapa, utatupa mwelekeo, lakini mimi nitaomba kabla ya, kama kuna programs mrefu, tutaanza na kubariki kaburi, baadaye nitawaacha, nitaenda kumeliko na misa ingine. So I request the family before the other program, we gather around the grave to bariki kaburi la mama, alafu tutaendelea na mipango ingine. Yes, tutaanza huko, alafu hizo zingine zitafuata. So the family, we gather around the grave. Anakwaya tuwekera waterega na watu kuigula kama ina. Abande makuwa abuna murego. Kendra batere kwaya family members togenda kuchimainali. Tuna dunu mwaka na ikale togenda alia to. Anya kole comfortable. Tu atende. Yongo. Aita ma. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Atukuzwe Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, mwanzo na sasa yote. Msaada wetu u katika jina la Bwana aliyeumba mbingu na dunia. Tuombe. Mungu, roho za waumini wako zapumzika kwako. Upende kulibariki sasa kaburi hili. Umweke na malaika wako mtakatifu alilinde. Umjalie kwa
Mjalie kwa huruma huyu mtumishi wako Faustina Kemto Mose anayelala katika kaburi hili, apumzike kwa amani mpaka utakapomwangaza wakati wa kumfufua. Mjalie aone mwanga wa milele kule mbinguni. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Atukuzwe Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa kwetu. Atukuzwe Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Haya. Sasa kuwasha mishumaa ayo mko nayo. Sijui nani walikuwa mmepanga hadi nani wanaenda. Tutaeka hii kitu ya nje kabisa. Kama hapo katikati kwa mawe. Si lazima ikikataa kuwaka mtaeka tu. Maua itu apa? Kenapa abang kirim semua maua di kawan? Family simekara wale wako na maua wapite nazo hapa nikubariki. Mwenye usimeke kabisa baba, mwenye ubekelele kwende hivyo na Yesu. Ukipewa maua utaekelea. Ukishapewa nikibariki, ukipewa unaekelea according to venye nilikuwa nimepanga. Unajua inawekwa huku katikati kanyaga hivi ndivyo nyeupe. Katikati hapo hivyo. Ngoje ilale chini hapo hiyo. Ile inafutia hivyo. Hizi zingine zifuatilie zikiteremka hivi. Hiyo ifuate. Ifuate hapo chini. Kama hiyo ndio sawa. Asante ndio. Hizi sasa ukitaka kufanya vizuri hizi sila moja uwepo hapo wengine pande si ndio limemontana hiyo montana ndio ligari ina vivo tena mambo mambo atakiro montaje Zingine zilale pande hizi ukiangalia hapa. Umo ino moja ikakuwa hapo.
Good. What's yours? Just take Samantha. Good. Ya kono makan. Kaya saya Where again? Muy nani ko kaya Christian. Reception yao. Kangana mo ba bingin na mo tegar na kam. Tadura. Sao. Mo tegar na. Yo to tangana. Amen.
As Reverend Father Victor tokwireri wageri gwakira ngambia monekirage gas tumatina nyingo wate actually misa wako ora tosomi ngumbu wakorire nyataro ande na amanyire ngasande naro kuminyoka gocha so tokwirana limbia mono ase ke wanso kie misa okoirana na wogo toera no mogaka baba baroko motembia mono ase gasi inengia mogo kora so totara chikogenderera e family omwana ngagete nyasuguta nabwate kewa atagete akoe egere tumanya kogenderera so nyasuguta George biamono asante sana so tutaragenderera fata ngosokale muna nabatebia so igo igansabire nge omugaka wenkeye omugaka Samuel fata natagete omukwanie antebiri nkoeri ikondo omuganeria maya alafu dende tumakogenderera Kuyamono asoko malikondo fado minto na bantu bao intwe inchensa mwili nkuruku korangari n'umwanyika nasaye tatu guseseniri wakira ko umungina omwerio wa makwiri ayo Father inchego na arwara era konye inte na gateria bantu nya katito igona ringe vice chairman katito itu ya busungu n'umwanyite nigana gaterie abantu bami tu kanisa isato na ringe vice chairman igo obwanchani bwata toyoligo igana arwara igonde moya singe tuanya saita toyoligo kana choma gurayon uriru busukali kana choma gurayon si kerana na chitwe igana kuleta matuko abanyagitari go bakolete gasyo kumia paka no mbona abantu bande go kumitinde moyo tatu yuri goro ransesinia gakora matuko ikomi nkabwena yote litari korora kana nkarusunya gitari nkarentuka igonko betu sindani kera lituko fado minto abantu banega munurucha wanta abonsi wale inchekero na lengo mugambi tindi kubisa igona konya tabantu kuruga mpaka nyamirali yani ngokonya nanu yoto maiti ngomo konya na o ewe kiata gete
igona kalendire pisi na lenda tisi inkamenya Kisumu miaka konde umusigari lakini kanisa na lenge kogosa na watisi tu mwaka 49 na watisi tato yo muya korira muya wachire abantu bamuntu bonsi bachira inchega bamanyete oyo tamanyete no mobe orio mugenda bubi Father ungu kwana igo someti abana bwane ni basometi bonse muna bonu tu kana tener munya gitari igo musometi kamiri abako murunyuma nimba someti pakko yondinale begete ore semena ikora ngere bono atiko nyorusa tu igo abantu bami kumura kubuantan bueno nje no bueno piamono panavane abamuzampara ngayu tadi kukwana ego poro kifada abamura wana batika batene abubande nda nyinje nale abana umwana n'umukike na somi ngamo boili agasoma oyo tukarante ko akagenda boili agasoma n'umunya gitari Piamono fatu minto kogenda intorone nende onyende na kuzi abantu baminto kogenda bia tigange umwana yakwane tiara no nyugo kukwana mweseke akwane nera kangana kamo egere fada banya itu buat banyak kita dia Tata apa tata bali gaiga isukuru abana baminto abanya kanisa abasani baitu bonsi abana I love you itukuli ala romuno musasiroti ateba tali litukuli okolera lero ni litukuli ogwakanga mbeno nje na chaga igali tukeli ko bana isigenteke asinge nchonta kete gwakanga biamono nande biamono asiga asimwa kolera te mama lero tinta itukolera ali ruma kumu lero nta itukubakira ngambia mano ntutu alinga ali nali kunyara wika tingi kete matanga mama lakini asimwa kolete korumuna mama iketa bana bamintu muna bamulendete lakini gasini mwa kolete arabwe badante tumure ni mwa kolete gas bana anu muga kona kumbolinga okuno kugamba muko sekana datu mine tata kunna iboletu kerali wikanka nali kurusi bikoro tana musibya magoro tali yaro legonte nje nali kumusibya magoro kerana kole kumusibya magoro namurusi bikoro kerana nali kutinyi bikoro to byaye nali kubeka naro reisa isi tikali to jamaye kerana kole te form foe kaka kabesa kan nali kugacha bikoro to nali kugora nali entera tata lakini dero tata tinkole tere bikoro to nanya kora tata kuru akutulitwa maguru timarentere tibikoro tivinkumugurira kurna chete boindi nani batevine doctor nalingi doctor mbo America na chikosoma kuru boindi na so metene ro yandi tata wane ko vinda bugure ne suti tingu na ro bugure bikoro to tata ni gatu anchete
Tata akatusomia. Akasomia pamoja. Lakini nanju mwezi kakansomia. Tanti kiti maega. Mbia mwana tata soko nsomia. Abana baminte karo balente te mama gaiga. Na mai tenga ngo chako bana ringe. Ntaruchi mama. Ono kankwa ne ore ya mama. Mama ikai boletu 1942. Ali boletu. Ikara nyuame tu 1946 na batata antevia. Ame kero ba nyuma ni tena tata. Mama agoteba na tata ba gotebi balinga bataka. Abataka mba bwate kendi yonse. Itu kero matata ka decide tukaende school. Mama agachaka kwenga maru okumasomo. Ikara ali gosoma mama tata. Maka tata kanyoles basi akataka utulenda. Tata ni kali kutulugulire binte bya akatulinda bya iko ndubwe suta bwati kende tubwanga obonde bwo chokuru kuiboire haya nabo wika katikati na nyasaye ugusisenere muna nyasaye asesenete tata amoro chitubeke chianga iga mama bonte bigali kubeke yanga amachebeni yoka mama chisanduku chira America nuko nyara kuma ande tali kuchibeka amara goteba beke yange iyo ehino mungina kitengoirira mama beka changi chitokora esingi chana le tubutaka egari kubeke yange yemo mpaka yaba bube umanya gucha kubeke yanga yende lakini ntwe kali to kubeke yanga okuruta guchali kyagera etwa kinete konya tatu nyaru twara chibesa aiba mama akakamenya mpaka kero mama chitugo cha America yendo kyagerete mama ga cha America mama igabwati ibirero gai ali kuchikoligereria bangina obolinga na kya bangina ba abana bane bundi ogoteire bundi Charles ngaya mbabwati bana yango koso ngutumwe birero na tumwe birero lakini nje nanya okoraki nanya kuironde itukelimo bundi bakamoira America karaba igete mama kanyora abana baro batatu mama boni igabwate 25 grandchildren osiri natano abana bonse pi mama urendete ali kubalenda mugaso na butuku yali kulenda mama abana ngakinere twali konyorera abana twansipie tuli batano twanyora abana mwako ya lakini mama ukubalenda America kulenda umwana nubugimo bakomwa abantu baminto ntubwate balali mama ne rulingo mulali hali ngomulali ngali kuru nyumba ya chochi aso ya bundi aso ya chirumu mama ni gabwa tu wanjani homa nani korana ni chitima tiko sene mubikana onsabere mama bakapa muda baye gali kuru nyumba gende aneli tukeli mumbanya kuma na bakamuro arogo koli gento mama igagukire yote banga baba tikaibo abana bakine abana baje bakine mama ni muga kone kero tu mani ni matebi gosema te mama gento gite onte na yo mobe chucha so te ngomong ako matenga na yo mobe ngano yo chete ga bona na romi mama igan chete ke busi chucho chamenya ta bundi na lende te mama kera rualete tukachokobera nero muka tumia chinguru kama te ngama iko busi bona bage ko ket ko tendo turabera kanda kulinda mama mbaka muna ruara iga ikali kurangelia bangina baitu urangeli tata urangeli kirumuntu ngari gote banga uwanchani mama iga tufundishe tekenteke mo igali goto tebinga umuntu nakurama umuntu nagukorera bubi tubasa kumwetani ekera mukutu mukwani kagukira ikibiki nikyali ikabantu bene kwana bantu baitu kwana muna mumana ikwana imama ali kwandi chiro uchigocha onyore ntwa bate chombe chikreti kinene tata mabera ntwa bate ma chombe chali bituma bi ubonyo gali ubonyo bolinga inkieke mama kuruo chote bang ibine bituma birire o teba mama o teba o tirimbo kamba kesi bubonyo atebo bonyo amagosa tokira nabonyo matenga abine bituma na bikolera ngo mugongo lakini mama ubonyo teba kimuntu bana nkyo gonchandire mwate bibonyo muntu gakirira mabira tigato mwana bo bakwana nyabo hande mama bachaka goseka no bonyo like kende ngekorekaneti
Igo gakwe bantu baitu no ubwanchani buli mwaro di mama wan ntwe tolega ritu kuri arero tarinje mwacha korora ubwanchani buli mama bwate no bwagera mwacha gai mama igero sere tienjera entu gakichochi ugire musoba bana baminto chikase mchana twero sere tienjera ikiagera mama ene ndo ya roseti story nere linga David na Jonathan evanchaine ana David akarari gutaka kuchugoita Jonathan akarangeli akata David ya friend yae akamatavinga my father wants to kill you Solomon ngutaka lingoita David akagenda akamatavi timani tigo sera yarekerura igumo montungu mungu musanyo tatu mina kwanenga nguitando mwana nyarebe tenena matavinga tata nata gito goita akamatavi tama kera atamete David finally akabe king ekera abete king igabole tinga unde na ali gosotigalete kurwe nyomba ya Jonathan ndanyale goseseni pakateba ngumwana otigalete kurwa na kereme akiyuka kiroro pakateba ngalente kereme kyo akamatebinga na okururero okuragira na ichega iga asemesi baso na butuko in the palace why akamatebina asemenjo tato mino ibo taringa kele kwankole asemenjo tato mino was my friend iganga chite etuanchaine. That is why you are here. Ntuone tolega iga asemenjo ya mama mama wasatike kutuki na kike kutukia nige kuchikorokana eneli swali tugana te kwebolinda ono mama akitiga tugendera ko bamo ikango chaga igante kete konyora mugire isinkurara mujono rito tata moyali tata nasaiti gago siseni anda nyali go siseni egere tunyali go nyali go chaga iga na bole pate sindo likwali no mama kwako mbiya mona abantu baminto mbiya mono nandi mbiya mono akiyo kanacho yamono fata ngete kwa igule na ora kwaneli ngane limo ndo maya soka sombi yamono ase family asamangana imwa kwani akoro kyo bwa mate mwa wate amono mongina Faustina tikanya sai anche atimo kaso morembe nande mogenda gutwara obo mobu abune family ikegera moko genda gutwara obo mo challenges yes they will come but you can be strong but mogo chaka ko wata na nekanaiga huo ndio mwisho wa familia so continue being together saidiana ebirengerero but sometimes inaboeka wasanginga yes you have money but you don't have the idea so share ideas consult each other as a family na Mungu atawasaidia mugakambia mono Samuel tenga sandra go sen yasa comment chinguru na se oborweire God is there nero gutongete andi na maite matukangana na kyakweta sensei bia mono na se abana ya jumuiya aba Kristo Center ya Baronyi na bande ba yabyuto bia mono asogocha kubabere sigaiga abana ba PMC bia mono tene sabaseni nabo mukora ndi weterase ayayiga mogokora nabantu bekenyoro bari barayigaiga tenya sabarende yasabaseni botambe mugenderere gokingwana nkoenderera kire mirobire nengoenderere mwaka Samuel ante matari nga father uganye nkwana umanye kogenda ono njeri ngongwene na rende na ategere iro mugaka nande negure na gwakwanire yasago seseni bia mono mutigare buya tonyorane nande ngakiende asante. Thank you very much, Father, for the mass. Biamono Father ende na gocha kwa morora
Biamono. So bona se program etigarete ntwa kwana chinkwano ase bali banyorwa ntwa kwana chinkwano kwenye fata ataracha bona sense etigarete e family naende nkagete omwana ominto nyasuguta obekire buyamone kerage actually nero tarengo litwa netio mongina liegetiro goro onyamoro abu mwarengo munyore tagete sinkuru America agakwana so igo rero kiganie kene kyao kyarenga nene naende kwahera siruya igo ngageta abantu baminto mwaigure obwanjani bwa mama mwabo naende kuna mwakorete buya nabarigereti ase TV so igo actually akabarika n'abana bamwabo muna barobereti bakabarika mocherera se kenyori kibare gocha. I think it's exactly 1 year urwo mongina sirete today so igo na agete simi agakwana na inje tari inje weka na bande agatotebi ngatotebi baria abayiri bali nabasani bachete bakarera mama mwabo buya rero muna babwate kenyorio tubachike nande bache gosanga igonko irari bageri kubaira niri mwensi bali mwanyora ribaga mwachicha ngambia mono nkagerete ngakende gekenge toke tobeke monwa tumanya kogenda igase program etigarete nare gosaba baba toereru tokore bionde tasakoreta mufurukano tokore byomuno mongina arengo mororo egere tokoreki togenda chinga chito so igasa atigarete nasa kego lakini ende ntarareta mware konyanjira bali baito ba Kiogoro SDA bante bingango ganda barenga singijo ye kanisa representative yabe yemo moche nyasutaro na bamwabo ngamwachicha moto kwanie egere manyeko gendereria naronte bingango soka barenge Kiogoro SDA my theory representative onyoro singijo meroberie kanisa. Awaminto abakena abanembi yamuri naende litukeri nelyo mogokori yarengi lituko mongi natindegetu ohoto wale tulishuhudia vile mongi nalienda naande ntwe anagwe chikweshere muneye rene lituko litangani togoteba ngakai omwana oyo nyasukuta nabamwaba no mugaka muze ndochemba manyetenga bari barengo lituko linande ntobatagete amani na kikyaga na ndutu akatishire ipango yeito nchera nonya bato tebeti saine yare konyare kane kyaga ne kanisa twali na kikyaga twanyorwa twachire muna twachirega bono ase family yo mugaka muse twachire muno kugani kwino kware nande twatebire mbi ya mono hata sisi tumefuata mafundisho makubwa kwa sababu ndua nakorra yani tokwe unga ekereke nyolingere ntomanya tie kenyole kingi gakoraki kumbe ni sherehe mzuri sana ewese ndo jenga ne kanisa tuacha ga kimbi yamono tikatusabirane egende kenene tusabirana abakena abanene kyagera muro chengense bone yumbete buyambo kore tiki bono osekiro muntu batamuri bwituna stata tobegete unde naro busasima saitani kero muntu batamuri bwito asetata bono mbiyamono tuachire naende ngosoka tuli sengi njuye miroberiende mugo twanjira ndi tokore batongene akimwakire mbiyamono embiyamono abaminto ba Kiogoro SDA Church soko nyora libaga ucha gusangamo na intwe bono libagerie nare kuri rwase family kiara kiganie kene kino kiarenge muna nyasubuta mwara abaro kira kirento babengake egere na inonya mubwate kende mutukwanire kurwabu ninge bayiri bayito bake alabu tokole
abakristo mwensi na abakwandi mbia mule na abakwandi mbia mule enchara ya kanda ya kera enchara mwakwandi na abakwandi mwensi mbia mule njere tana nguru George nje kipat nyasuta lenga umwakolia iro mwakoyo twatena tira tomurentenere arore isimama begitwe titimba diamange onyerero wategerera efada onye tomora dianza tokanyora lakini kwa nyora gendera umwiburi no muntu mana onyerero tonyore tianze kubese fada abenga yogo chikanyora bono chindu kuchana chiri mumbo ekati ni utakanata ke position italiane nasa bo mugaga libaga egere bali ba mumbo na barabanyare bokwana tubakira asante omwaka oli igolingo omwaka ndana kora ku covid echa bocha lakini enchera mwabekane tamo abantu baminto abairi abasani kurchinse mao emwatora ketyo omulembe obwanchani nande anane mono naintunto baikange ikotikange abamura ba mumbo di magana para bakwane kiara ntitimba mangana manga na bata mangana manga halo oyo moseti okwana moseti online Jastore magombo mamantu amutete sana watemire ogenderera lakini teri rahisi oba kerambia mono abantu baitu be community na mwa support ni kachitau so bonge nande alenge ngaki ya covid lakini wacha so bonge mugatobere wali berera so wakangambia mono sana asete uche mama gatuanjete gatuginia no molembe no buya no bwanjani na mpaka mnasete ebite bina byale batera nga igwanana kabapo kabasia no molembe mwaragira mu mwapro igo yembo saba kuyogenderere tegerere gatia mamebo no kende turabeke tona dia sefati tona sa community itu manyete mama sana agenderere to menyere yekia na bana baitu bari babu kina ka bari manya moyo ali tu punya yo moderne on ole rupiah na agendere asego kikende sikira mo kolia era kiramo masa dia menempatkan itu semua ira awan itu semua dengan tamu especially my brother Marude Francis Dabu na bande la semua pada tenan mo gente te con para na boto ika angin dia mono sa ganita chip na ende to go basabanya sa ya te na ko bade tan non di boje se pamit itu participan cinge mo gente te con ponya na se community itu na itu to welcome dia mono so di bagel kono tiga dia Charles aku ada ngane ya kok gua mau dinera mau gua dia memesan dia nyasa badende halo Charles kuana mono halo kuana pakwe kuana Charles halo Charles kuana yes they can hear you oh halo Charles kuana we hear you Charles ewa kumwaga tata
paminto mwezi mule gapo jao grupo chao. Halo? Charles ndo kwete? Umuhaka tata na paminto mwezi mule gapo jao grupo chao. Nche kukwati hundi ngondo na magomba manne kiara tinda nyara ribaga liyo kaga lakini sabono onko ba agram biamono asipiosi na entera mwa anet mama onko tawa biamono na yasaba seseni jadi na mangi kukwana ekiaga rabuna tukine tenkabu iskabu mama ga ega to support tiejera nana manya ta chiedo skuru akabadra natata abache kiama ama sakara atamanya tino ando kosomra kini aku bolinga nugu takia kalau kali seri sakari ona nyare tu pare kopana papuan usir koi kana patiri iga ring ko devinga isona jaguti tero kosomi boku kwaye tukabwate skuru tukasoma kweli pakabana tole ektole abantu baminto nchoko kanikuante kuravenga enyomba ntoba tubwatikende seri umwana kuri nyomba agenda bere skuru agenda bere skuru na mwaba mogo kwana n'abarimu enda mwana abere skuru aje korento borabu asenka cheito aseta ko watem piamono mangasa ko mat ko mange aseti se mi kwa bege testore cia gari tuanya rigo tare se ensengima krase na mamo otigari tegabu anko ko saba obeke enyomba yeto amu umuchito bamu tukwane erangu kwecheyemo eyego ekubeso mugaka tatu naba minto barega bontabo marube chikasi cyane abantu tukine tana barabo ko bakirambia mono ase support mwa toire na kutoweka saya makanya orang dalam biaman and thanks so much. Jangan charge. Bunde. Aku. Bunde. Tiga kata harapan itu. Mana ya? Kalau kita kayak. Halo? Halo? Bunde. Gua ada tulis. Bunde mana chance ni ya. Halo.
fundi. Naye. Halo, abantu bamintu mwensi kurukingo ngo cyonzi asomo akatata umungina anko saraliyo ne familia yao nesuguta George Mugire abantu bande bamintu Kasini Marube anko Francis Mugire abakwani ni mwensi kumaragobe yambiye mure inje bundi inje bano kubati umugaka Iko kubate ngambi yamono nyasubutana chochi baikirabo baje kututenenera baje kororutu mongina atumogete aende nagento kesini kirabo muranya kubeka munwa ase community muna mutu anjete na intunto banjete ase priest ya itumbi yamano asa mangana kwa randi zero o emambie utakora mama mwako yo muende babiri no mugo mwacha kotolemia mwacha utinga mariga tuasabire nganya sae nagendere ko bamenta matuko agendere ko rusha marwaire meche agare na tora ne kero trai kabu na mwai gure nya sukutana cho chbateba abere igo mongina ngaringo mororo kapabwatira no mugaka bagatukinia bagateba egente kanne somuche ikoro mugaka kwanire gento mongina ka batebanga kuna gwateba oligere timeche emenge saba abaiboli babwataine mucho igo gende tumutu oisi koligere timeche somo mugaka kwande gento na ndo mongino manya batebanga na overrule gente kyo timeche ina bakoranga abana bawo bamwena abandi banga kisukuru abandi babizi bago bacha kunywa maruna bagakaga kwanyoranga naende boni ibintu byasali kiromuche omongina n'omuntu okubwa ikero mugakate onyo mugaku obwato bongo onyo mugaku rukinga osirire nabo kumo okoira ngori kwabeka ngori nse kwamaje mugaka bamintu ngakyoro cyumucyo mama gabe ngori nse mugaka bunaru mutindi muro cyabu na mbona bunari ene simba simba na muro chole gabu bunaru mugatuga ine tiga ekrare kurkyo goro abegite taya ene satyendabu ekrare ko nyara buranchire kwa ko nyara buraba gusama uji amakoli raga so amakoli mu mugako eta ego bunare ngo mutindi tokanga gane ngo mutindi abantu baisiko igare ngo wecha ekra we kanyomba yotogira murete oko nya kuboli nga amin nga tuano ngo tawapar amagsi anora ngainko korang ngajinko tawapar ko bateri ande gente que mutia mbere tadi tukermo go meto no muga kabusongo ya de que kot prostituta gora aja malaria kambwata ekero malaria yambwata mazata kangire nyakitali ekero kwa reko dikwe sindani kwa renkondo kan tutake tukube tu sindani ya malaria ni tukermo nyakitali orenko kinyangweso kuruga yo tamba ngumbu akandikira maryobo ukagenda mugaka tukabe twisindani tukermo
litukulia kabeta ngeyo gende pakalia nando getwisindani ngai kanchira ngedi kiranjibwe kabuno munyagitari ngabige sikina cha ngaira nanga teyo makanga nabe twisindani muga kabunaka nama jette akadige di sikina cha akarde sikina cha tari ya munyagitari agante penga de nyagitari tolore ngosong kwa twisindani amani kerutu ege tadi okubori nyangwe sunga kwa rumano yore mwana taraja korweri pakabono tinkunga inereria ikomo maite ke tukya bete ditukeri abantu baminto ikatukwano maene katore ntomorembe amasikani atomoje n'abana bake bari muri abakimuri cy'isukuru. Don't waste your time kunywa marwa icyagere kuri wayikire imyaka 18 ku kimoino bonu gwasiri nyitura eta matemu gwasiri renjira kabisa gendera basoma gendera kubwatya amachiko y'abayiboli bayino nasa n'abalende and on the ones gentora atako bense agokoba ikiora atake. The only thing you need asagi sawa sondra amoneta jitimba jamange nuko akira piyamano asimo ko genda mo ga cinjero biya ebe go chabidu subuchira mo ike chese cheno piyamano. Abantu baminto mbiamono kabisa oyimbundi olengo kwana okolere kento ngire fata kwana lero naende oligere lyomongina anene muno ebijeria nelituko lyabangina mumbu lituko lyabangina igokogenda ekanisa omusasiro joko aliogalire obosese ni kyagera omongina atayo moje norugo mugaga abangina ngo ingero mugaga orugo mugaga omongina nayo orugo omongina ese ngingi yake ono omwagoli nyasaye nadolete mama lakini naende nyasaye munakaro mwanchwa anjita abantu baye mwana tukaseseniwa n'omwana okuruku Faustina ke muntu omwana oyo ekerone ne tuchi mombo onye taliara angarombo na bonsumbu kete birangeryo egango mongena ago bato mbona kare gotenena oboruna ururu una mama lengo mama iga kabukira mambi obene naseke to olongeria abana bali bakarere go chigoro ige mureire mbaka bona iga abana bachokoro bana bakumingiria ara go chimade igo tali mongo no lenge no amo lengo mama lengo mororo iga lengo mongina obwate tio mostari bo mwaga tata igera encherora kino mwana ne yoko motenga ki aya tata Gak mau nilipasnya ya kan? Oke. Tato ini pun nunggu cari. Nunggu dia apa? Nah, tadi kita mama nanti nanti tanggo cari. Gue yang gue cakap apa? Igo SSI ini nimbate omongin one. Tadi yang gue nyala gue kayak sing cuma nara musim ini. Nere babe dia ngomongin aku goca. Ese mumpun ini jalan ini mau omoke. Nere baling ko bera nere kubo mongno ya mongno na chete ange miaka 17 no bali amonare kuraso ke wiki ya mo gosibere ogendo nyasukuta ogendo moseti ogendo Charles gosebundi igasigo tikanene mo bikira kya pana kana kamo mo manjere
mwaka tata mwana mama abaminto bose nabakwanire mbyamone ipana nikorana nyasambi yamono eseri tukeri adera atoikire kyana abange bagane tikoika rero yanyarekana omwaka oli kitariki kya rero kyesabuneki nali twarangire tibu omanyimuna mwana mama otumukire nabatore nabo amabomba manene neri tuko likomo ese twese abajukuru abana bakubori na ndibana gocha gocha lakini twegene tena ama wena kama timoge tukubase korweso bororo bonge amanga kwaniru kero mama sabu kwana uyewa mama ironda kwana pakoma liwese tori ke kitabu gore mama tora hike mpaki mtewasiere lakini utofuate no kuirena na ito kerimo itomerana na mama na bati mogete jana koba esem mama gara letio omorende oro ito tere mogende utwara na ente abami tumwa tutugege tumwakori kasaba siseni na ente mwiganiro mwakoyo ese kinyo kya mama mwana netaba tuge toko basabira mwana nagende ko basiseni abana bami ntega sukuta na toika omugako no mwana tuge uko to wakilisha toko bakira mbyamo ibo mwana nabaraye okode kaya kya mama biya ente mokwira na boira ne sabari ngiya omwana mama nore kawo ndiamo ese gasio okora ndiamo no ese gasio okora korenda tata tianya sago siseni tate to sabera amatuka mange omochi kwa ngegete okagege ko mochiria akabona iga oroche esirabana bawe ene foundation kwa wete pati ya mwana utikengo tuara mangi na idelo mwaka te bantu kwa te mama ga na moke na konyara gojo ani umuntu kuchari na inde kuibura umwana ora kuruke muntu yaro mwana ikiro mbona geto mwaka yo igabo pare bintu yani bono kumina unomo inomo goto ama enchera mama na kimono wano na kino wako na kimwana yariga yani goto yoto koligere ama isawa kuitukana swata ya mama nawara ko kwana ndio gigawa kana na mama areke tate geto kwa tate getiriyoki no, pero todavía no me han mama, tiene sábado seseni. La gente, toda hora la tu con como canto merane. La saga udah tu merane. La hora jumpa te semua lagi. Dia mau tiga nama mana? Dia pun sana. Jangan kau lagi. Kian tungkir mama tu pun pusete. Anne mono ekero tu ada yang kau ganda kiri nyombe ya mo. Tu kuru bagus cepu. Tu itu nyesuk. Tuendo Charles Mose Busmonte. Amerika tadi asoko imoka sisa chang moka suka mana kawente munda bono ama engegente kadeke ga kange ga ko paputuko. Kaya chinsa chang moka so amantuni kastire. Bono itu lengo guru mumuro yomo ditwikir mana iga mamu mai wande ngaki mbadri simiyo. Ko ngali mbadri ngaki. Matena mbadari sini mbadena tuikire buya nabura bagana waikire miaka gete lakini bintu awasoma korwe somo iboli kuna pawa sasa nebo mbia mona sana tata di bakadendia
Halo. Kwanza dara kwa mama. Kana tena ngoje. Njoo. Engo kwa ndara. Mama kana njoo. Ona mama ochire. Tatana ba bete gesirende. Akatena ikongole tena ndo yondo kuruke mundu. Kusabono. Ikiagerenja kana ka umerunje no monta kombori ngaki aya no yongore. Mongene tena le gali ale angene bwanda. Orenge onsio kere kombori ngaki aya no yo. Motenje no yo Samuel. Uruke mundu munna uruke mundu mundu. Moteno oyo tata. Omwana uzima umuganga mudenje no yondada nanda agendera mu muri ngaki ona yoboke mudenje ogoro nkiwadomo iwo omongena amojire maite mama nera lengo cha chance kwalengo cha uzima mama lengo cha chance kuna rama apa sebab balero no problem umukana kile sambo tata tusambi mama ali bisa kabisa kono mama ochile imetonto sambe kita sana lakini mbona naye toleramo tobe kamo umana ngati oyo ko tena ri babo ka namba ibere nasiko monene usiko moke mwakora lende igoti ka ngomong na mama li baga nera kwane manganare tumusifu Yesu Kristo titibwa ya mangana mange bwata mangana make kuruna chita na chituma ka ustina nane ni mondo moke no munginande ke mundo muno yo minto wana tu ale nga no mo se ko minto una chita na ba ngete ribaga ngaswa umuchi ne karo na sa to muchi tu amete nyumba yemo na batu amenya mbaka ngacha konyoru mwana mukogoti uyo lende teise bo nere na tu aje tukaga chansa twamenyire nande karonde kiogoro na akorire biashara mwembe na asomiri abana konyona abana bake kurwe sukuru eyere nsa ya maraba inje chagete na maraba tukabeke kebuse ekama cha konganya kurwa ekaenda umugaga kiano kure ntebe inare kumwaira chinyeri ero Kenya o aya chibundi yombe ya chagete pro igo na agendera ira magendera iyo lakini omongino minto twa wate mangana ne nche ina mete kiogoro na chagete biashara mwembe mwembe oyo na ande karma chite na nyorete ke munda wata abana bane na kini na barafo no ane karaba go chiburu no onde nche chagete musingi korwa bungaru taoni na achire mwembe na achire kiogoro mwaka gako gore nyama enyama yo toko buturana na ebe nuskiro oko gore nsu oroja gansu akamu agansu akatoko buturana na umwana oreta igontu egoso mwaka gakare nyomberi obo kimo okorwa kurwa mwako mundoro mutindi no muno murojare iga igokorwa obokima korwari oreta kamenyeka obokima okorwa korwari oreta no ekara kararia na era korwa oreta bokima ugo lire orura sa rure tari kori bokima no amakima yarensa mambi oyo kwa matena ki obokima kwa owira matariete nganji aya tariete igo intuntu abwate mangana nabo twamenyete igo nganyoro ikero twamenyete ose muchima atorenge enyumba na yemera twamenyete nganyoro kararia abana mwana inyoro kara abana mwoyo bale
igo ntwa gwata mang'ana gose oyo abeiga gose abana bakikogosa isega ngo bateng'aki omwana oria ng'ai bachiete yaya no barengesa ayebona nkorora omore ntebia sa abana bagenda abana bachete gochibungwa bachibwaka omutira umaete gankoreti inatare ngo amutigete segasi bono inje natigarete nka ngamate guchari baenda gwaka omutira bagacha akabaita gusa akabaita tiga bono chari sibona iche amate akora amatemu baki yani kaite tu mwana kaite tu mwana yani amutuka mitu mchango kamukuri ngaki gaki utuka mi mwana mchango mwana yiga atari kunyaro ngakira dande rio kwere itari nga gotiga era kwere gaki asa abangina ngosoro mukana abagaka kabone gaisi naende munariga munamumurochiga yawo tenga matenga bedu matete kubwasare yawo tenga matenga koera rieretie bakoku okoboroje mutu kitamaguru igo ekanisa jimo kondo le kanisa dirine karo ale buya ndamutenga kiti anda myoge kanisa lakini wagonde kanisa gokonyoru ogotebiri ngai wachiete bono gakine kanisa naru no bono tintigeti bantu konyo kanisa bantu barasoka takungaine gakine kanisa naru onde kurukuru abu ngori ngakika ikwaruko oma oja guanja igo bono gakino ya muri kondora tiga nara murenda lakini akarongo nyari baga gosiarukane naja abangina benda bagaka bayi gake gasimbwa atene kongu lakini nyasaye nangete chinguru ngonya korande naende magoka yaro taiyo noena magu lakini akarona ikira sari nyasaye nangete chinguru kumuimu numo jare no mwana naro omumura toko bwatira ataiyo tingo nyara kubwana lakini akaramo mbekerete isiko komo musinde isiko na bwata na mubeka buri nyasaye nangete chinguru lakini abasabire monsabira ni asemoko ya abana bane nyasuguta chochi mugire bonsi aubaro tia tobe kanamo mombu atesi tole ndo mugaka usaba biama kendo kana de dogo tira kinna te batikana na te ke gara mangana wa kwanire kwendo mugaka tari kasira ya rais anko ouro nero mukoko tirende tikamwenere itakikaya ma akwanire catechist chairman ndo kunya biuko yangera libagere likaigo nanje nkwanira abantu aminto n'abahiri injengo kwana anse ito nande nchomoke ntara kwana abagambi mbara tigamba tambwe bamuna baminto mbara tigamba tambwe abaigubane n'abaidi baito bonse tigange abagambi bagabara kwana kwanza manye gukora. I think that will be good protocol. Mwambie moka ulangulia mwambie mwana biamano soko ngali bageri ninjengale otumwika no family yo mugaka mose asengendo yo celebrate obugima bw'omongina Paulina oyo nyara gututanganira kurwa senseyo asa marieta mbara batama ituna nyasukuta bona bara butamanya mukwa nkorokwa Isaiah mukwa ingano mukwa ngombwalia mugako karukiro oire ninto mu assistant chief iga boronyi igo ninje na gokire asengento yo muzigo yo bere nande aso mwari kutwanya rutukurwa se family
erinde tuenzi athirivo erimo tunyare gusherekea ubugima bw'omong'ina boigo ase omogaka Samuel oyo engaki entambe orenge inchachi y'ekenyoro eke naende akagambira atambe sana naende togwakera Nyasaye ng'ambuya mono enderete komuha obogima na afya twenderete komorora ase obwiko bwete bono namanyire ng'abantu mwarosire naende rero nerituko ria family riarenge it was not our day igo endatake in a very special way nkonifei noentwarenge nkonifei message mbwate nkeiga erinde ng'eo omochifu nera anyare kuba ushauri yaye rituko rikoro ku Monday abantu baminto bekenyoro kya Boronyi tonyora nabwo esukuru ruguru kintu isatu umweshimiwa Simbarati nabwate program ekoro ku County Integrated Development Plan ekorani emyaka 5 kuna magenderara chabe akoruga igonto jitokore public participation erinde modelo ki priority kebinto bya magendero murata kemo konyu ne county government igobono enari tangazo nari ko batigera ngatucha so bonge totebe buna turata ke tojuko konyeka ribageri ne yawo naye induwete nayo ngare wotumikane family yeye asoko mgomborezo mong'ina Paulina Mose mbiamono mugambi family mukatikista masese mbona yuna mbowaje tega dena ongera inda yo kuona mangana mange kinga kechi kere abantu bataye kwe murungani igo abantu barosire omwaka Samuel Muse senior chief mbiamono ase ekanisa ya Boronyi nero geretete neine wetira mwaka museno mong'ina marehemu abana baye bakori amange gocha Boronya kanisa bagachire Boronyi skuru mware bintu bareto tunashukuru ikiaga gatatu a message eri fatara ndia obwanjani negenda kenisa kya maana boigo totokorwa kelene keribetero koralinga ebinto mbire bimwe bakanya kurasa bayiboli to sesenugwa kuse okoranirwa ubwate kanamuna kwa begeto omwiboliyo nakitogende kurwera tuchore ekemo esenge duchinga kichari arire tianko yarabu kuwashukuru biamono aso kira litukulia matanga mbale batarenga obunanya suta abantu barengo na abange nkwaroche and I'm very happy
message kwa kwanete korungu engencho kwa tebete usigeta weboli engencho kwa kwanete gore atato mino. It is practical na kerolia rendo mwako yo nere chingecheke chiweka kuruense kwa na tuli permanent ogo sise nyumbo koliara arwe na kukora kimi family chino ekere tulense ata waitenga sawa seni na ni torane ndiye mono mbia mono mugambi asoba semi kwa ubya kwarure mbia mono aba amate baito aba sani gocha senkeye tigamba akere mbia mono mwaikira rero gutubwatisia gose ko bakerori aba iri baito gocha se family yeye mbara bamura ba minto abatata moke muraria ni ntobaroche abayigubane abana bamura ba minto mwensi ntobaroche na tunawashukuru Samuel noyo minto inchoma kwa wati umwana wenyasu kutambia mono na abana ba mino mwensi asoko bangegenteke ntora akora ekende ngocha kerekenne lero toteneine asengencho twakine tiwe kiabere ngasiko moibori nere nyasao kabere tata na baba batukine tibuya mbatoire taka sukuru agake agatworo kienje enjera ekarorekana onse bakabwati ntorangiria makumbushande yaba ili bono bonds wakera tato minto na bana barabunga kimbiyamo igo Samuel minto beke gente kyo bonga nande kanza kubanga amagoro tabwati lakini mutu noro tigambaro nimbiyamo abantu ba minto mutu wanjete na intunto wanjete tigatota meromo nene tigatoberekani ekanisa ntoro sakuru guche kanisa ekaroko nandi byo nyagocha byoka tigambaro nimbiyamo tinchi amanga kyala bantu mwarosire endagera nero nande mogenda to kwanza koragira otoko genda no mocho endagera ne nyingo toko lunch na sapa maana endagera nero otoko lunch na sapa igo pole kwa hiyo msichoke na igure ko nyabyute mwaro ko enda mole bono muiko genda kararagira sindio igo tingo menta gwetani abo igo abaito abaigubane ba mwenzi ntobaroje tigo mwaka mwanyeno mukyo yakore ndio niyo mono oro uminto ritukuria rero Nyasaye tata na tuanjite mwarore mbura muna yacha ange mbura ya kiranse etukure rakini ya nyirira oko nyirira ongo kuona karatiga ba minta bane abantu ba minto umotyoyo no yon umuchu mwaro jabantu mete ko bantu bare ke wakera inia kanga mwaro wanta bangisan abana bane abachukuru inche ibone miaka yane gere etore tevere ete obe ene eke miaka 100 mondo cheki munandi naman taringan ukul mongo kuana igongo kuani ganda ko
igo bantu baminta mwacha inje mwara tinkwana nyingi ninche natebetenga tiga bantu bache baliendagera umungi namuna ararete muriendagera mtuajeta matanga lakini rende makumbuzo nege mtokenene igo kumukoira na uchinseinu abana mbali konye bagochatere abana ngukwana abana mbali bagochansa bamintonsa abandi barwete mukuru mataria na bandi nsa pasa lili umucho bakorenta baswati babika kinyombichi tegera bandi kakinyombichi abana bane bali naenda abana bane ekero bako koraigo mwetu ni rana kubwa igo mboteba na yente kiti kerora tekegera igana ruarete nkarwara nkabutorwa maguraya nakige kogera ntabwa tichinguru kiranyale gukwana egocha na gokonya omucho yone abana nakibaraja abana ba muru mintu baike bamenye tinyumba barenta baswatigana mwana nero bago kori yani ngai tinkwana bona abantu mungu wande mojati kukana makarati tinkwana nkwana kiki wana tiga kuri patewa abantu baminto abagambi baminto mura igana kwane tenga tebya mugira igonta itendo abagambi baminto bara pachite egere igoro pachite batokonye kero bakonyore enyasore ge kunyungu nikara matara bagambi baminto abana ngete abandi bate banganu mutindi na renge na that is why abana basomete basombo kagede yo mkwanye interege ndoto etindu saidisi na remaire lakini igonde na abagambi nabwo eguru nabwo buyana uyo muno abantu bamintege tonakura endagira nera igotwa tebetenge endagira roswe n'abantu batamanye kaleti cyagera abantu bamintoga bange go bari ngeke ngao endagira abantu baye endagira babeke muntu bagenda biyamo sana tiga na Dorka ya kita kayak Dorka tiga teman di mana nah rojete tangan ikarisa akaran tadi berera nah Eric Dorka abaminto bensi na bakwanirwa ife byanyu umugaka tata kiyango cyane aba mama kikasini na bali mwezi bimwakirega iga ase memorio ya mama ngo bakirambia mono tata ongo bakirambia mono aso kubeka abantu bawo muna watobegete na aberire omuchioyo bono ntebe ne myaka 30 nincho omutang'ani gocha ase omuchioyo na tata muna ikaransi tega tata ng'anchete muno omwana oye ncheta manyeti ng'a oyo omokamo murone Charles erieta riane nkorokudorika mura Charles nero omogakone Charles nabare kuranto ganyara limo ntebi tata igakweringa tata munariga nonye oikaranse kerogekega nero gerete tule abaswati twensto nywa miraso omuchi tobekire buya n'abana baye ase sauri yaye
tata ntuguanchite inche itukondiririmo mama ori orari tuana gotogonyerana nonyo ochire otigire ribaga rinene ntu akagerete engakie yeiganeike mama tutige abachokoro baye bakaboni gambarancherana igabegete omusingi omuya mama atobegete twensi muna atobegete omochioye abakaba murabaye itukondirie erimo aratebe ng'omusubati oyo nomobe igatobegete ase entigatigi yaye ekagera omochio ogakora ki ogatenena tore n'amagombo twarerire mpaka toiki ntori gwancherana ng'amaene mama natutigete lakini ase sauri ya tata nomongi na mama bakabeka omochio bona bore strong oteneine na mama narega igomoke otigaira ase omochi nonya tari ngotenena agaiga gokwana nabo ngomotai mama neba twachire mama oyo orogoro taiyo naye nori mata omanyete ng'abana babane ngocha bare rituko ria rero baikire rogoro gotogokonyora nayo togwerekamu otokoigwa ng'ariberera riachire inche gongosaba otobekamo n'abana ba minto bonsi pi tobegentekemo tosemani narierabe togere ntomanyanga mama ominto natotigete nande yani egapu nere katiabu ng'ari bageri riatigaire kora atobeke ntigatigi yago omanyanga abana ababane moigorio minto munachiete ninche ntigarita ase omochi oyo totiga omochi oyo mere neba tokarega ari mogiro ominto otigarete nkagaiga naboko mosemia sokorora igosorire kwa mubekanye kwa mwana tosabera namaya nabo muchio kogendera nabo terena ase sauri yao ugati na kaka ntomanya tena kaka bali kama na wao bali na ikera ila Kava hivi na huko kitchen na ndani kutoka hapo utakuwa kava tu hivi na ndio mbona na ngasema nganya sukuto mintu kingo kuomenda nyasukuta munare iga njeti maitine kama ya chendo para kuna kava hivi shika hivi chini shika hivi kwanza unaipata Kamu, baby, sudah. Umeipata. Popo basi tuwashike washikaji. Oh, kamu? Sasa ukianza hapo. So, unaona mama itafanya. Tena kitu kwa
DJ, sesongnya saya pandai malu anak pijat. Udah kasih, udah malu lagi. What the record? Papa, Ayah.
Mamá